menonton gambar ruko dumunnya. Om Swastiastu. Kurang semangat niki. Om Swastiastu. Bang itu barokah. Meh. Tumen di tiang aturan ayah. Sampun tutup jalan niki. Oh sampun nyaman diangkat lidik truk tiang melipos. Putus Pak. Jeket tiang Pak. Jeket tiang Pak. Don itu. Aduh. Jangan salah Bapak. Sira ustaz Bapak ini. Tugas. Yakin tugas ini. Tugas sira Pak. Tugas ujuk. Sampun menduwe rapi Pak. Bagus. Bapak bagus. Yang lebih Pak. Coba cina yang lebih. Pasti kalah jeket yang Pak. Aduh. Bu, kan ngalih madu Bu. Yang nyak tadi madun ibu. Ibu tadi madun tiang nah dijo aja ibu. Aduh ibu sing kebang tiang tijo Bu. Kurang Pak jam kuda bangun. Jam 5 tiang jam 10 bangun Pak. Jam keludas lemak Pak. Belum mencok ya Pak. Polantas gitu Pak, aduh yen Pak. Kurang Paknya tadi aku tiang madu sing bang tiang hijau. Terus kalau kontik yang bubuk yang juga. Pancar celeng bubuk umpamanya. Terus kepayasin ya. Luar biasa. Pangsing jojo di tiang aturan ayah saking tabanan, damu saking tabanan merigi. Nyarengin aturan ayah ring pura penataran mengwitani kenta. Patut. Kini cihno. Baktin damu sarang sami pekedek pekejang pansida titiang ibur driki nak sampun nyejar taler bali-balian driki nge calon narang kerauhan taler nyejar nge yang isi calon narang pasti identik kerauhan dijo ben ngalih ini bumi tengah punya gedang mentik di kalang dijo ben ngalih kamang nih Pak sakti Bapak. Aduh, Swastiastu. Kelas-kelasan dari penonton ya wenten sani medur VIP. Wenten ani beten mepelisahan belahan pat karang tunggu meliposnya. Bingung ibu-ibunya ngalihin gagar-gargarnya. Wenten kelas selat tembok nih Pak mriki Pak. Dawa bawangnya melipos mriki. Jelemo niki Pak. Tenang. Mriki. Aduh, sami istri-istri jegek-jegek kalau Om Swastiastu Bu. Senyumnya ludah. Aduh. Tapi jegek yang Bu. Kan cewek yang asli Ibu nih siguk saja Bu, yang saking tabanan dan bencong gitu. Bu, yang bencong dan Bu. Bancih yang Bu. Tapi jangan salah Bu, yang niki cewek jet metik, kuning cewek jet metik, cewek cantik tapi mengkatik, ya. Aduh, Riki siapa dumun pang sami titiang pang boleh titiang pang sing ling jojo pang sami ajak titiang pang tayan ngelindar bumi menguyitani nak bumi suki kuning sing kuang apa badung sih gitu, melindarin malu kalah, penyalatik. Nah, wale terus tabanan sing keke, mani dia ngalih kurangan leng menguitani ini bah. Sing ada bronong-bronong apa besi? Swastiastu Pak. Jangan ruko. Kira niki anak alitnya. Duh. Halo Ade. Halo. Mau jadi tante jadi mamanya? Pangelah tiap berenaling Bandung nabi ya. Pak aduh kumisnya aduh langah-langah aduh ya ini mah ngantuk pulang pitung dino diangkat sirap-sirap Bu misi jenggot tipis-tipis aduh Bapak
sampun salah tingkah kenton Pak kelepes santai dah Pak santai ya tenang Pak manusia ini kok aduh nggih sugra titiang nggih wentan aja nih titiang liu niki pengayah teh entan wentan mah mancing titiang riki ngiring sugra tabe pakulun titiang dados wong jero ngiring kidukuh panji saksi ngiring mangke titiang okan ido sani maparat dia pitakon mirip ijo teh dia one rauh ini dua gong istri titiang dua gong istri durus mangke medal sampun rami niki penonton panten galah male bos dua gong istri Rai maganda petani di setawan siang maganda petani di setawan siang bahasa maganda petani di Rai. Iya titiang jangan ngerosok niki cara hujan Janangnya saja ni kita bertawangi cang dini nak lo tawangi gerebek ke cang dini jangan mani tawangi terba trika benar ujang nika tole nak selo cang dini dapat sunawo tawangi sarang tiro dapat sunawo apa jalan dini ujangan nika selo ke cang dini Rai selo benar aduh lacur Pak Sutamo kone ada tawangi Pak Sutamo Gigi durus-durus sama dalam sokong istri jadi pesu cang itu gitu jadi Rai tadi cara nyawan berpikir yo jelemo apa bodoh kan itu berpikir doang. Saja. Hai, ayo kita. Ayo dulu. Ayen Nabi lên nhon trong lên đấy sinh là cả ang ngủ sinh ta ke a kawang ni kumi jo ni nganya deng lurai yang ke chang lai di jo ni nganya ye niki ampun Gumi Badung Gumi Mangwitani mana tepuk yang Gumi Mangwitani sing ke jo bener
Niki sampean punya tangan ye. Keren tepuk tangan, punya tepuk tangan dawangi. Nak kecil ape. Oh macam apa? Nyen sing tepuk tangan dimulihnya melak lu mangkuk. Yo nak itu sesumbar na. Kan maksudnya Siro jo kali bosan itu tepuk tangan. Sugro tapi pekulun betaran di tiang sana menigeri madak tiang pangsuki. Pangsuge. Pasti Liu liu nak. Mansari sih kan? Oh, pasti liu nak tepuk tangan kau. Oh, coba nyium ada tepuk Oke, tangan. kira nunggu tepuk tangan sarang sami. Ya, kan blok-blok kan madirai. Geng-geng, dan malu. Penabuh ada masalah. Boleh, jenang ni Trogalo ni dong pengantem sangat ni. Ni bos subur penabuh. Tuli na tukang gong adik gong. Tukang gong. Tak ada yang nurai, tukang gong pasti niki ibu ni nge. Ada malu. Kering kadang bedogol bisa nih. Rumput yang berapa dekek ni orang berapa tawangi. Ijo man kali saya dekek ni terus ibu ni ijo. Dijo bengali. Jajan ni Dijo. di samping semua tu tawangi. Awan. Hari Rabu hari Minggu wetan pun ibu ke. Ampun bu. Kalau dia narai ke nyom ni. Istri. Okay. Ya libuk neman ngantuk kengken. Cang tay ni ngan dah ibu ni. Kengken. Gede pop. Tidure isi Eket. telepak. Pegat kancing celana. Tawangi. Nyon ni boleh narai. Dia nyon ni jak nyon cang le. Dia nyon ni ibu ni tawangi. Iya nyonya ibu ni. Nokia. Atin ni. Nongol indah ketat asli le. Mengodo. Dia cang le. Ericsson. Ericsson. Enak dirabai punya sport. Apa Samsung? Tawangi rai. Cang alih bapak-bapak cerone mekajo. Bapak yang berkacamata. Ngedat pange. Jelemo niki jelemo. Dole nak rai ngidam yo dole cang sing ada jelemo cang rai. Tenang Pak. Niki sisan-sisan gerobok galungan. Maksudnya Nih boleh sisan-sisan galungan. yen nek gitu-gitu sanang alih tawangi rai. Adik gitu-gitu. Benar. Yen nek gitu-gitu alih hijau ada najak nih. Hijau. Cik Jendro aja. Beli apa kadangnya aja tawang. Moja. Ada beli ayam bakar, Ayam bakar. ikan bakar, Ikan bakar. capcay, Benar. buyung bangke. Ah. Cok beli buyung bang. Tawangnya Jendro di ngajak buyung bangke. Oh buyung hai. Buyung hai sing buyung bang. Rayu jadi bapak. Rayu bapak malu. Kengkenang bantia ala karma daya angala somana kale buka beli ketara asuba pengapindo ngajak soma kakak kabungan Lihat yang paling. dan ulai Ampura bu ke niki rabene. Ampura bu tawangi ibi cang igal di kapal. Cang rayu rabene ibu ke sana cang jak kene ni jak buron. Bibi. Bener. Jani pambimpa bu ambilan sandal bener ah. Melendes nyon cang rayu. Jangan. Takonan tawangi. Ah, kengkeng. Jakti niki rabene. Ampura bu ke jangan makate masih. Dingin kok nih lima. Gerak grogi cang enang bapak ada tawangi. Doleh nak gigi kan abo gede-gede. Saru bapak. Bapak demen yang nu gini-gini pak. Maksudnya demen yang kene ke. Takonin Oh malu. takonin. Pak senang sarang nu gini-gini senang. Demen. Iya. Oh demen. Nggih tiang aja bu nggih. Punya memandu sareng tiang. Pak, niki lap-lap sebulan tengah lebang niki pak. Jenongnya 3 bulan. Sakone jadi sing itu rai. Takon. Beli di jene yang di
Bener. Sama takon beli di jone di Mangwitani. Bener Bapak Bapak. nawang nih kita Mangwitani Bapak di Jo ada nenek di WC. Coba taken dit kok. Beli ngodiang nih yang nonton Arjo. Bener saud Bapak. Mantap ngatelun cam rakon. Hanya. Agat Bapak sing mesaud. Engken si Masaud. Ibu san ba mesaud. Engken Masaud. Mabali bencong gitu. Gua tawang yang ibu dulu nak kijam sih tawang bencong rayu bapak nih. Rai, Nggih. tawangi. Punapa? Yang ngalih nih gitu. Yang ngalih nih. Mana? Hah? Pang duo nyiman bas. Artik nih, maksud nih. Di nganten man nyibas. Di beja nih man nyibas. Kan maksud nih kok. Kadi dokol man bas. Ampura pun pakai kuda murah pak. Pitung daso kene umurnya tawangi. Nggih. Bas nyajang bapak pitung daso kene umurnya dole nak. Tawangi. Nggih. Meliupi di Semarang hujan gerimis di ujung pandang. Artinya Laki-laki zaman sekarang yang berkumis saat merangsang tawangi. aduh. Anyang-anyang cang rayu bapak aduh. Apa bu? Ngancah dawang bu WC aken keadaan maksaro WC ini dawangi. Maksaro mang. Tapi Mangsek. Apa? Tawangi jadi kau di pintu WC sedang bercelak pada nyecang celeng.